Hej, dobrodošli na odjel dnevnih soba. Ja sam Mirjana i danas ću vam predstaviti neke od IKEA sofa. Jeste li znali da IKEA sofe nose nazive švedskih mjesta? Klipan, bezvremenski klasik, već 40 godina dio IKEA asortimana uz stalnu izmjenu navlaka. Kivik, prostrana sofa s 10-godišnjom garancijom, mekanim i udobnim jastucima od memorijske pjene za sjedenje i niskim naslonima za ruke. Dolazi u varijantama klasičnog dvosjeda i trosjeda ili pak kao kutno rješenje koje može biti veće ili manje. Kivik ima i široku paletu navlaka koje se skidaju i peru u perilici rublja. Soderham, moderna sofa s dubokim sjedištima i pomoćnim jastucima za leđa. Idealno rješenje za mlade i život s djecom zbog perivih navlaka i bez oštrih rubova. Odaberite kombinaciju koja vam odgovara i već danas je odvezite kući, sjednite, opustite se i uživajte. Wimley i Gronlit modularne serije sofa imaju module koji se mogu kombinirati po želji za rješenje prilagođeno vašem domu. Sofu možete nadopuniti prostorom za odlaganje ili modulom koji se jednostavno pretvara u udoban krevet. Pritom je dobro znati da kvaliteta spavanja nije dovedena u pitanje jer mehanizam na razvlačenje koji ima 10-godišnju garanciju ima klasične podnice i udoban madrac debljine 12 cm. Uz pomoć planera kreirajte vlastito rješenje, a na izbor imate i veliki broj tekstilnih i kožnih navlaka. Velika posebnost IKEA modularnih sofa je u tome što u bilo kojem trenutku svoju sofu možete nadograditi, izmijeniti, nešto dodati i jednostavno je prilagoditi svojim potrebama. Ektor. Omiljena sofa jer se vrlo jednostavno mijenjaju navlake. Ovisno o raspoloženju i godišnjem dobu, odaberite jednu od ponuđenih navlaka, a slobodno kupite jednu više pa mijenjajte kad god to poželite. Stockholm. Sofa izrađena od kože čija je površina posebno tretirana zaštitnim slojem kako bi zadržala prirodna i jedinstvena obilježja. Koža s vremenom omekša i poprimi tamniju nijansu kao i nježnu patinu, a njezinu udobnost i kvalitetu pokriva i 25-godišnja garancija što je čini jedinom takvom serijom sofa u IKEA asortimanu. Friheden. Sofa na razvlačenje koja se s lakoćom pretvara u krevet dolazi u obliku klasičnog trosjeda ili kutnog rješenja s prostorom za odlaganje koji može biti lijevo ili desno. Pritom kut možete promijeniti kad god to poželite. Sofa danju, udoban krevet noću. Niemann. Jednostavni klik mehanizam sofu pretvara u krevet, a različit izbor madraca od pjene ili džepičastih opruga odgovoriti će i na potrebe onih najvećih spavalica koje će nesmetano spavati na klasičnom madracu i drvenim podnicama. Pritom možete odabrati i jednu ili više navlaka i svaki put imati novu sofu u svom domu. Holmsund. Također sofa na razvlačenje koja dolazi kao trosjed ili kutno rješenje s 5 pomičnih jastuka različitih dimenzija. Jastuci koji se mogu premještati čine sofu posebno udobnom i prilagodljivom za sjedenje i ležanje. Flotebo. Ovisno jeste li sami ili u društvu, odaberite svoju dimenziju između 90 i 120 s 2 ili 3 jastuka spremišten za posteljinu i pomoćnim stolićem po želji. Besta je modularni sustav za odlaganje u dnevnoj sobi i pruža bezbroj različitih većih ili manjih kombinacija i idealan je odgovor za sve koji žele izaći izvan okvira klasičnih rješenja i malo se poigrati u svom dizajnu. Besta nudi i veliku mogućnost personalizacije kroz izbor različitih fronti i prilagodbe zadanim prostorima. Odaberite jednu od gotovih kombinacija ili na planeru kreirajte vlastitu kao izraz vašeg stila i odgovor na vaše potrebe. U bilo kojem trenutku izmijenite ili nadogradite svoju kombinaciju, odaberite različite police, ladice ili vrata.
Posebnost Besta sustava je u tome što je višenamjenski i ne mora nužno biti rješenje samo za dnevnu sobu. Uz IKEA planere možete sami postati dizajneri svojih dnevnih soba, ali i mi vam možemo pomoći uz IKEA usluge. Vi imate viziju, a mi vam je pomažemo ostvariti. Sav IKEA namještaj, pa tako i sofe i Besto sustav za odlaganje izrađeni su po najvišim standardima forme, funkcije, kvalitete i održivosti i pritom imajući na umu prihvatljivost cijena, što sve zajedno odražava demokratski dizajn kao jedno od ključnih načela IKEA koncepta.